Intayon iti Lawag City. Gabotay bukyan ni Apo Mayoreno ana digiti nagpipintas nga. Proyekto Apo. Okay, may pahapyaw si Mayor. Digiti man dati interview tayo with Mayor James Brian Alcid ng Lawag. Well, Apo, ang i-propose ko namin sa may reclamation esplanade ito'y riverside, ito'y Apansan River. So, manipo di barangay 22 or 20, diretso Inganat Santa Maria. So, tatanti rigat namin hindi ko di previous na mga previous administrations, there was a plan nga reclaim but it wasn't approved due to sobra DJ plano da, overkill, and hanga na proper nga na survey. So, kinasarita tayo ti DPWH with the help of the UPMO office, expertise dati flood control, to review the volume nga minti danong nga agapo iti upstream. Nung miniyakikid tayo deta Pansan River Apo, ti risk na is overflow iti danom malayos tayo or napaspas o na iti flow ti danom. Taptan Apo, gaputan naka 60% accomplishment iti survey iti UPMO office. So looking good DJ survey da Apo. So, ipagkitak lang, kada kayo, the initial nga plan, kaya po not yet final, if, gano'n kayo Apo, kaya Apo, if, kaya yung initial plan. So, that's Manipod Barangay 22 or 20, kaya yun pati Gilbert Bridge, so diretso, extension di dike. So data Apo. So data the equivalent na from barangay 20 or 22 Ingana to barangay 4, this is the initial, approximately additional 5 hectares data. Yung tatangga po ta pinadiretso ka ng Sinorbe Ingana ijay Santa Maria. So that will be additional mga 8 hectares to 10. So, ano ti design na DJ if mo tayo. Pakita man, sir. So, we had an idea of just planad, di Pasig, kakasta Apo, ken kita di Pasig Apo. So, kasta walkable city. This is the one of the visions the city government of Lawag in coordination with the congressional office and DPWH Apo. So that's the plan. One of the plans Apo, may saladeta Apo. Manipikuan